district pen angpan ki do Karbia tum ki sun ki boy ki do anta ki klen ki dam rappe jeep lapen kacharap kachato ji aphan pusi All Assam Karbi Youth and Students Union ku hampa song mihang pathek pon laso song mahang pathek pon de pen jangi pu ni kai kri phoi ni di utara laso kajurong hang ki forest side yelo chethan chimo mamai padu pon All Assam Karbi Youth and Students Union Therapy Amai Marku Chandra Singh Rompiti Kachapahin Kupona Mayro Alihiman Pen All Assam Karbi Youth and Students Union Vidisar Mati Karbi Welfare Autonomous Council CM Dr. Sarsi Kongchunbang Ananta Mili SS Therapy Marku Kongchunbang Pen All Assam Karbi Youth and Students Union Pen Criminal Cap District Atum Chitongdun Karbi Anglong pen angpan ki do Karbi atum piniarianta ST status long nilang. Lasi ST status prabjin pen kachepa long pon etchaphan lasso ma long chethan chimong pon. আসলতে অল আসাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ এইটো প্ৰথম এক্সিকিউটিভ মিটিং আছিলে ইয়াতে আমি যথেষ্ট কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি আগন্তুক সময়ত আমি এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱা অনুসৰি কাম কৰিম বুলি এনেকুৱা লৈছোঁ ইয়াত অকল আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে All Assam Karbi Youth and Student Union agontuk All Assam Karbi Youth and Students Union hamphanga sodum Karbi Anglong temprek ki halong ar jabdun thiji lan chokali Karbi Anglong arwadatum kisung ke boyalong an cherap chetodunji lasi Karbi Anglong pen di Mahasau district pen angpan ki do Karbi atum kisung ke boyalong anta Karbi Anglong pen di Mahasau district along ki do Karbi arwadatum anta na cherap chetodun nanji Usi All Assam Karbi Youth and Students Union Therapy Maipu Chandra Singh Rompi pen chuning dupon. Halo, nilitum Karbi Anglong pen di Mahasau ang tan ke do district ner kepalong Karbi kedo. Nasi hala dak ke do Karbi atum piniar ni anta la Bharat adet sadhin ke long nengkan 78 years api pusitami full fledged ST status long nena. Nasi hala dak ST status ke palong je phan na penilitum Karbi Welfare Autonomous Council si tamenilitum or taking aside dulang na pen annual budget alam dulang lasi lahai hui halada Karbi atuma kisung akemang kapa plengji koson sinitum ke claim ke dam jima pusi All Assam Karbi Youth and Students Union atum ada nilitum pini sikrum pen dak district ner keblong nilitum central body atum tu masalam nilitum pensi nilitum sikjip pen kecil kecil pada pono Karbi Anglong pen angpan ke do Karbi atum anta jutang jubat nim rokom anta isivet Bonta Karbi Anglong pen angpan ki do Karbi atum ST status kelong lirek lagi Karbi khaya phan isi nang ki thagason mandet lo lasi Karbi Anglong pen angpan ki do Karbi atum aphanta prabjin pen ST status ke long ja phan KCS atum pen arjak tun thibji pusi KCS tiripi mai phu pen ningji Karbi itum elam da isibet iyutang da isibet atomo Kurkimo ta isibet lapwa isibet poi pi tame koson ko pi pelone lito phan isibet along klamong nang bi beda la bangke sining duk alam lo isibet along klamon ke itu tum dakke ST Hills itu STC long lo Karbi Anglong lapen di Mahasau ke do Karbi akan ke tame along ka prek Assam or do along ka prek ke do district long ke do na Karbi bangke no anta la ST status model so aman tipeda News report KTV News